Namhla esontweni lelishumi nakunye emva kwaPentecost tifundvo talomuhla ke time ngalolu hlobo kusencwadzini yesibili yaSamuela sahluko selishumi nesiphohlongo siqala evesini lesihlanu kuya kulemfica sifundze livesi leshumi nesihlanu bese sichubeka evesini lemashumi lamathathu nakunye kuya evesini lemashumi lamathathu nakuthathu lihubo likhulu nemashumi lamathathu bese sifundo sesibili sichamuka kwaSefesu sahluko 4 kusuka kuverse 25 size siyokuma kuverse 2 kusahluko 5 livangeli ke lingekulandisa kwaJohane lomncwele sahluko sesithupha sicala evesini lemashumi lamathathu nesihlanu bese siqhubekela evesini lemashumi lamane nakunye kuya evesini lemashumi lasihlanu nakunye. Inkonzo yethu ke sitayicula njengalokwentelekile sinababeke Robert lo sithebelelako namuhla le sithandza kubonga umndeni wakhe lo sisekele kuso sonke lesikhathi usitheblela letinkonzo sinemnaketfu Bhekisisa Dlamini lesinaye namuhla siphinde sibe nemfundisi Dumisani Maboza lesikhipha lenkonzo ke yalomuhla nabo sibambisene. Jesu wathi uboyithanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho. Lona ngumyalo wekuqala nalomkhulu. Nowesibili ufana nawo uthi ubothanza makhelwane wakho njengoba utithanza wena. Kule myalo lemibili ibambelele yonke imithetho nebaprofeti. Asivume intono tethu simisele ngalokuqinisekile ekugcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngenthando nangekuthula nabo bonke abantu. Nkulunkulu somandla Babe wethu osezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe. kulicala lethu sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekwakwenda bekufanele sikwende ngenxa yendodzana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile usende sikhole ngekuhamba lokusha kute igama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu somandla lokuthethelela konke labaphendula ngeqiniso akasawukele asithethelele itono tethu asikhulule kuto asimisa siqinise elungeni konke asigcine nasekuphileni okunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sithandaze kanye kanye sithi Nkosi Jesu singwase kuphila usibitele ukuthi sibe ngilabacholelako nalabalungile siqinise ngemusa wakho kude kuthi ebudlelwaneni nawe sicolelane siphile ngenthando njengoba nawe usithanza ngobe uphila ubusana babe namoya longcwele uNkulunkulu munye kude kube phakathe. Amen. Silalele tifundo sitakhuluma egameni laNkulunkulu Yise neNdodzana naMoya Oyingcwele. Amen. Libandla lahlala phasi siyakumbutana ke bathandekako ukuthi inshumayelo yethu namhla ihleti etifundweni natletilandzelako. Sifundo sekucala sivela encwadzini yesibili yaSamuela sahluko 18 verse 5 kuya 9 na 15 na 31 kuya 33 lihubo lelikhulu nemashumi lamathathu bese sifundo sesibili sivela kwaSefesu sahluko
kusukela verse 25 kuya verse 2 esahlukweni 5 bese kuthi silivangeli silithola ngekulandisa kwaJohane loNgcwele sahluko sesithupha livesi le-35 kuqhubekela evesini le-41 kuya evesini le-51. Siyambonga ke uNkulunkulu namhla ngoba sikhuluma ngoNkulunkulu lo uqula tintfo. Lo uNkulunkulu ke lona lo uqula tintfo uyaqhubeka uyasifundisa ukuthi singakhula kanjani sikuye sibantwa bakhe. Kuzo sonke ke lesikhathi lesi sekukhula lesikiso nyalo uNkulunkulu usibonisa ukuthi singaba ngamaKristu langcono kanjani nokuthi singafanana njani naJesu lekufanele ukuthi simbuke njengayena losibonelo sethu le umoya yethwana longasendela tinotendeke sitake uNkulunkulu kepha ngesinye isikhathi siphinde sibuyele nje sibe njalo singakaguquki kanti sikholela ukuthi uNkulunkulu nasesifike kuye kuba nalendzaba yokusiguqula njengalokhu ngalesihlanu nje besikhumbula kuphenduka kwesimo saJesu lapha sibona khona ukuthi bonke labaJesu abafi kepha bayaphila njengalokhu nje asho Jesu ngoba lapha entsabeni yekuphenduka kwaJesu simo simthola ana Mose simthola ana Elijah bonke labantu ngekweliso lenyama bafa kepha ngekweliso lamoya abakafi bakuNkulunkulu bayaphila. uNkulunkulu ke uyaqhubeka ke uyasipita usipitela ekuphendukeni. Sitawukhumbula ukuthi kule viki eliphelile besikhathi sibona Davide bamvulela indzaba yokulimala kwakhe wase Davide uyatikhalela kuNkulunkulu waphenduka. Lokuphenduka ke sibona sekunesento lesifakaza bona lokho umthakhe Absalom lapha esifundeni sekuqala uyamvukela ufuna ukuthi athathe amandla ngenkani kepha lesibona ngoDavide uthi noma sekaphaka impi ngaJowabe kokuthi ihambe lempi iyofuna Absalom uthi nize ningamthinzi umfana Absalom kepha ke siyathi ukuthi wenani Jowabe Jowabe wavele wafuna nje ukuthi asuse yonke lento leletha khathateka emoyeni wenkosi yakhe Davide. Sibona umbushi naye anenhlitiyo yaJowabe asinakata ubika kuDavide. Davide ambuta ukuthi kuhamba njani ngemfana Absalom. Siyeva ukuthi uthi lo mbushi bonke labavukela inkosi kwangathi bangafanana nalomvuloyo lokwamthambisa kakhulu Davide wavele wathula sililo wahamba waya ekameleni lengenhla. Kepha-ke lesikuthanda ukuthi umpostoli Paula naye uqhubeka lokusifundisa ukuthi nangabe umuntu angumKristu kumele ukuthi aphile kanjani. Kuthiwa ke thina njengoba-ke sesingamaKristu tinto letifanana nemanga kufuna sitiyekele. Nangabe impilo yethu beyame ekuntshontsheni kufuna ukuthi siyekele sifunze kusebenta kuze ukuthi nathi kube khona lesingabela labanye kona. Lendzaba-ke yeJesu iyamangalisa ngobe nasikhumbula kuleli viki eliphelile futhi sithola ukuthi sigcina lapho athi Jesu khona mine ngisinkwa sekuphila futhi ngisinkwa sibili. Namhla nakagcina asifundisa lokuthi yena ungubani kepha uqale asivetele ngokuthi linyeni lebantu masenatimo letinhle bese baqala nekusinyembenya njengoba naye nje bebamnyembenya bathi lona siyamati lona umsa wa Josefa nebanakabo siyabati
uvelaphi. Kepha-ke uyashela ukuthi mina ngisingwa lesehla ezulwini futhi ngisingwa sibili. Bayamthoshela-ke bona bathi hawu wena Jesu siyakuva nje uyakhulumela thine sadla singwa sibili singwa lesivela ezulwini. Nakuba ukhumbula kule viki eliphelile ukuthi leso singwa sasingabuyi kuMose kepha sasibuya kimi sibuya kuBabe. Namuhla kepha lesithandako ukuthi bathi bona badla imana ngakho-ke bamcoka kakhulu. Kepha-ke uthi Jesu awu leyo mana yenu nayidla nafa kepha lodla mine angeke afa unephila lokuphakathi. Ngakho-ke umcoka bazalwane ngokuthi siyathi le mpilo yaJesu ukuthi noma ingaba lukhuni kangakanani kepha inephila lokuphakathi. Kumele ukuthi siyithathe le mpilo siyiphathe futhi kule mpilo sifunde ukuthi singatinaki thine kepha sinake lomunye umuntu ngoba phela uNkulunkulu uluthando bazalwane. Naside uthando side uNkulunkulu. uNkulunkulu ukuthi bonakalisa ngethando lwakhe. Ungako nje athi asingakwatelani asingaphathani kabi asingalimatani asingabi bantu labatsicelana phasi kepha asibe bantu labanakekelanako. Sikhumbule ukuthi Jesu ngekusithanda kwakhe waze wanikela ngekufa kwakhe. Ngawe le nkonzo letinikele inkonzo lekumele ukuthi siyende. Le nkonzo yekuthethelela inkonzo lekumele ukuthi siyende. Akusiyo inkonzo lekumele ukuthi sithi siyenda ngobe naloyo omunye umuntu ukhona la kwentile kepha umuntu simthethelela angakaxolisi ngisho ukuxolisa thina simthethelele. Sesiya ngasekuphetheni lengithanda ukuthi sikunake bazalwane ngokuthi thine singeke phela sithi sifute Jesu nangabe singenti ngendlela yakhe. Jesu usibitele ukuthi sibalekele ungcola kwayo yonke indlela. Silala ke bazalwane sihletiye ekutheni lo Jesu lesimkhondako uyayiletha inguquko empilweni yomuntu. Lo Jesu lesimkhondako umuntu lobekade asihohoho uyamguqula abe umuntu logcwele uthando. Sesiphetha sesitawuthandaza ngicela ukuthi nathi sike sititshele nje ukuthi mina ngifuna kufuta Jesu. Mina ngifuna ukuthi ngiyende tingo njengoba na Jesu atende. Kuze libandla likhone kuphila ngenxa yebukhona babo. Asithandaze. Sinikela thuma uNkulunkulu wemusa wena lokuguqula impilo yomuntu longanenzaba ukuthi umuntu usimanjani kepha babe uyamemukela njengaloku anguye bese somfunela indlela yokuphila lengiyo le inguna phakathi. Siyanikela ke uNkulunkulu umhleli uqobo lwethu sithi Nkosi sende babe lothandekako sibe kukhanya eveni silethe uNkulunkulu lomhle inthethelelo ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Asithandaze. Emehlo abo bonke abuke kuwe Nkosi. Vula tandla takho wesuthise konke lokuphilako. Sonzeta indlebe yakho sisasonzela esihlalweni sakho ngemthandazo ngekukholwa. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Simamisa kumemetelwa kwevangeli qobo emhlabeni wonke. Kitsa tonke timfundiso tekwetukisa nemanga asathane. Usonzetela abaningi kuwe ngayo indlodzana yakho Jesu Kristu. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Dala kutsi libandla letfu nawo onke lamanye amabandla kulesifundza bandla sifundza mbishopi neNingizimu neAfrika kutsi
akhule andlondlobale, wente abe bofakazi labaqinile ekukholwa, lagcwele umusa ngenxa yothando lwakho olumile njalo kithi. Sisakhonda sikudumisa, sihlanganise ndzawonye ngebunye bemfundiso yenkolo nekutsandza bomakhelwane betfu. Nkosi, ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Yipha emandla nesibindzi kubo bonke bafundisi nebashumayeli nabo bonke labasitako, ikakhulu labo labativa balahliwe, basempini, baphelelwa ngemandla nalabakhatsatekile emoyeni. Ngesibonelo sa Elijah nabo bonke labedlulile basendlulela, letha kuthuthutheka ngekutsetselelwa kwetono nesethembiso sekuphila lokuphakathe nekwelashwa emtimbeni nemoya nentshetselelo. Nkosi, ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Usisa yonke imindeni nemakhaya, kute kutsi titukulwane letikhona ticocelele titako ngemsebenti yakho lemangalisako kuKristu Jesu. Hlangabetana nato tonke tidzingo tabo, usende silibandla sivume kutsi singumndeni munye ngaKristu lowasitsenga ngengati yakhe. Nkosi, ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Yiva kuthandaza kwethu, sikhulekela live letfu nebaholi balo ngekwehlukana kwalo. Sente kutsi siphile ngekuthula nekuvana, wente sive sakho sikhululeke ekwesweleni, uhlushwa, ingoti nekwesaba. Silethe sonke kute sifinyelele ekukhulumisaneni, kutsetselelana nekukhula, sifise lokuhle kubo bonke bantfu. Nkosi, ngemusa wakho. Ukuthandaza kwethu. Khombisa umusa wakho kulabagulako kulesifundza bandla nesifundza mbishophi setfu. Sikhumbula ikakhulu labo labagulako ngenxa yamahazane. Ungabayekeli kutsi babe nekungabata kutsi wena uyayiva imithandazo yabo yekucela kwelashwa. Khweshisa bonke buhlungu, uhlangabete tidzingo talabo labasetinhlungwini nebumatima. Nkosi, ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Tutota labo labalilako ngemava Jesu ekutsi yena usinkwa sekuphila. Lona lodla yena uyawuphila phakatse. Sende sati kutsi uma likhala licilongo, labo labafe bakuKristu bayawuphindze baphile babuse naye phakatse. Sende tinsuku tonke sitisondzete kutsi sitewudla lesinkwa sekuphila, sitfole nekuphila lokucicimako. Nkosi, ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Busisa labo labangenela lenkonzo yesidlo namhla, kute sibuyiswe ndzawonye ngawo umtimbane ngati ya Kristu. Siphindze sitfokote kutfola kutsetselelwa kwetono ngaso lesipho lesihle. Qinise etikhatsini tekungabata, sondleke emphefumulweni nasemtimbeni. Nkosi, ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Yisewe Nkosi yetfu liyavuswa, yenyuswa, yakhatimuliswa, lowatsembisa kutsi labo labakholwa kuKristu njengesinkwa sekuphila angeke balambe noma bome. Ngamoya wakho longcwele sigcine sisimeme ekukholweni. Siphe umusa wokuphila timphilo netetsembiso lesitende embhabhatisweni. Siphendvuka, sitsetselela, sigcine nemehlo etfu abheke empilweni lengapheli.
ngekwati kutsi utawusivusa ngelusuku lwekugcina. Ngaye yena lo Jesu Kristu indvodzana yakho, iNkosi yetfu, lophila kusa kanye neyise naMoya Longcwele uNkulunkulu munye manje naphakatsi. Amen. Babe mnikati wemandla, sitinikela kuwe yena Jesu Kristu Nkosi yetfu, ube sibe ngumhlatshelo ophilako, sithumele veni ngemandla kaMoya wakho Longcwele, sambe esebentele ithumo nebukhosi bakho. Kuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke akutigcine inhliziyo tethu nemicabango yethu, simathi uNkulunkulu simthande wena indvodzana yakhe Jesu Kristu iNkosi yethu, nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendvodzana naMoya Longcwele asibekithi njalo kude kube nini nanini. Amen. Amen. Hambani ngekuthula nangesandla nosebentela iNkosi. Egameni laKristu. Amen.